Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u Hroniku Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Dan sećanja u Borovu posljednjih godina organizuje Veće srpske nacionalne manjine. To je dan kada se odaje počast i moli za sve žrtve posljednjeg rata. Ove godine parastos je služen 15. septembra ispred spomen obeležja na kojem su ispisana imena 52 ubijena lica. Parastos svim ubijenim Borovčanima u periodu od 1991. do 1995. godine na mesnom groblju služili su sveštenici Borovske parohije Čedo Lukić i Dragan Serdar. Sećanje na ubijene meštane Borova svake godine organizuje Veće srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Da, Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo je organizator dana sećanja za sve poginule u proteklom ratu koji je počeo 90. godina. Ovdje kod nas je otprilike 52 imena, mada taj da kažemo, spisak nije konačan, jer ne postoji neka evidencija, tako da možda će u budućnosti biti tu i više imena koja su, eto kažem, nažalost, u raznim okolnostima te osobe su izgubile život. Naša je želja i obaveza da se sećamo Srba stradalih u Borovu, Dudiku, Jasenovcu i jamama širom Hrvatske. Sećamo se naših sumeštana i molimo za mir svim ljudima u regionu. Samo mir u srcu i mir na zemlji može doneti napredak običnom poštenom građaninu, rekao je Latas u svom obraćanju okupljenima koji su u molitvi zapalili sveće za poginule odajući im počast. Spomenik koji se nalazi na mesnom groblju Borovo podigla je opština. Ovaj spomenik je izmešten na groblje, dakle na mjesto gdje i na neki način i pripada. Bilo je nekih, da kažemo, pisanja grafita, skrnavljenja, međutim, evo, mi smo to evidentirali, prijavili, počinnici nisu pronađeni. Nakon 18 godina života u inostranstvu svoje selo posjetila je i Branka Vasić, čiji je otac Adam Seferagić ubijen 1991. godine. Prisustvovala je parastosu ne krijući emocije. Puno mi to znači da ih nismo zaboravili, da nisu uzalud poginuli. Ne znam šta da kažem, uvek je teško, jako teško, neshvatljivo da se dogodilo. Emocije, tuga, ali ponos. Vence na spomen obeležje na koje su uklesana 52 imena poginulih meštana Borova položile su delegacije porodica poginulih i Veće srpske nacionalne manjine u Borovu, Konzulata Republike Srbije u Vukovaru, opštine Borovo, SDSS-a, Zajedničkog veća opština, Udruženja srpskih civilnih žrtava protiv zaborava, Udruženja antifašističkih boraca i antifašista, Udruženja penzionera Borovo, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Udruženja Plavi Dunav. Osnovnu školu Nikola Andrić iz Vukovara mnogi smatraju sramotom hrvatske vlade, koja redovno obećava obnovu školske zgrade i ista obećanja ne ispunjava. Još jedna školska godina započela je u ratom uništenoj zgradi. Fasada sa bezbroj rupa nastalih tokom ratnih dejstava pre 26 godina, unutar koje nastavu pohađaju deca kojoj iz sigurnosnih razloga nije dozvoljen boravak u školskom dvorištu. Ovo je zastrašujuć i pesimističan izgled osnovne škole Nikola Andrić. A škola je, kako vrijeme potiče, sve u gorem i gorem stanju. Evo, otkako je došlo mirne reintegracije, u školu nije ništa ulagano jer se iščekuje ta obnova i logično je sustavnim neulaganjem u bilo koji objekat da propada. Mi imamo sad polako sve veće i veće probleme tijekom zime jer nam je jako loša stolarija. Dio sanitarnih čvorova smo zatvorili jer su te odvodne i dovodne cijevi u lošem stanju. Nastavu u ovoj školi pohađa 226 učenika, od kojih 101 na srpskom jeziku i pismu. Da li su zaposleni i deca bezbedni unutar ovih zastrašujućih zidova još uvijek nije potvrđeno. U ovom trenutku baš je jučer bio građevinski inspektor koji sada provodi kontrolu koliko je škola sigurna. Mi smo imali istraživanja i statičara i ljudi od te struke koji su prije 3 godine radili, mislim 3, nemojte me uzeti za riječ, 3 do 5 godina tu provjeru jer im je to bilo potrebno i za projekt. Sada se sve to iz početka provjerava, usklađuje pa ćemo vidjeti koliko je sigurna. Osnivač je Vukovarsko-sremska županija, a potrebno je
15 miliona kuna kako bi se školska zgrada fizički obnovila. Napomenimo samo da je Vukovar ove godine bogatiji za najmodernije kupalište u koje je uloženo 65 miliona kuna, a u toku je i obnova spomen obeležja Vodotoranj gde ulaganja dostižu 25 miliona kuna. Očigledno je problem u postavljanju prioriteta. Od svih dosadašnjih obećanja, a direktorka osnovne škole ih je imala mnogo, posljednje daje nadu da će ove školske godine građevinski radovi napokon započeti. Unutrašnje škole nešto je lepše od spoljašnjih prizora. Učenici i nastavnici nastoje da stvore što prijatnije uslove za rad. Svaki ovaj naš učenik kada vidi negde neku školu koja je uredna i lepa u stvari izvana, a iznutra mi se trudimo koliko možemo da tu uredimo nekako taj prostor naš sa nekim likovnim radovima, nečem, čisto da pokrijemo ono što nedostaje. Tako da ta deca osjećaju se ugodno i oni možda ne vide toliko te nedostatke kao mi odrasli. U stvari mi smo najviše, nam je problem sigurnost učenika. Ove godine u prvi razred po modelu A, odnosno na nastavu na srpskom jeziku i pismu, upisalo je 18 učenika. Svi oni svoju školu vole, samo bi želeli da je malo lepša. Dobra je, a treba biti malo ljepša. Ružna. Ružna je? Ja bi voljela da je neko popravi. Da, super. Pa se treba malo srediti izvana. Šta ne valja izvana? Zidovi, ovo tu tamo vani. Može da se popravi, onda će svima biti najlepša. Ružni zidovi ipak nisu jači od ljubavi. Iza ovog čike što snimame sad, to je Andrej i ovaj tu dečko, to se zove se Andrej i mi smo se zaljubili u vrtiću. Kad smo se pronašli, kad smo bili mali. Sad idete zajedno u školu? Da. Kako je u školi? Slušate je Andrej? Da. U okviru letnje škole srpskog jezika, koju već 4 godine za redom organizuje Udruženje žena Kosovske doline iz opštine Biskupija, deca osnovnoškolskog uzrasta sa područja ove opštine posjetila su manastir Krku, kako bi prije početka školske godine dobili blagoslov i podršku za dolazeće školske dane. Ovogodišnja ljetna škola srpskog jezika nosi naziv Jovan Jovanović Zmaj, a sprovodi se sa ciljem očuvanja srpskog jezika, pisma, kulture i tradicije, kaže predsjednica Udruženja žena Kosovske doline Radmila Drezga. Jedan izvan institucionalni vid rada, obrazovnog rada sa djecom naše opštine, jer generalno im toga fali, a i nikad dosta da se nešto sazna o sopstvenoj kulturi i tradiciji. Dolaskom u manastir Krku pred sam početak školske godine nastoji se, kaže Drezga, ponovo uvesti u praksu nekadašnje tradicije da se djeci udjeli blagoslov uz molitvu pred dolazeće školske dane. Bilo je to neka tradicija u ovom manastiru, pa zbog svih dešavanja jednostavno se prekinulo, ali eto od ove godine smo nekim došli na ideju da to ponovo uspostavimo i da djeca nekako dobiju taj sam blagoslov za početak školske godine, da sa blagoslovom krenu u školsku godinu i malo su se roditelji našali, kažu ako nam budu djeca dobra, u buduće ćemo svi zajedno ići, ali održat ćemo mi tradiciju kroz ovakve ljetnje škole ili slične projekte. Kroz čitav projekat škole u planu je obilazak i ostalih pravoslavnih hramova u Dalmaciji. To je Srpska crkva u Splitu i Srpska crkva u Šibeniku kroz jedne cjelodnevne izlete. Zatim ćemo imati druženja sa djecom iz okolnih i parohija i opština, tako da ćemo na prostoru crkve manastira Lazarice u Kosovu imati druženje vikendima sa djecom iz Gračaca, iz Udbine, iz Rijeke. Sveta liturgija i pričešće značajne su u životu svakog pravoslavnog vjernika, a tome od najranijeg djetinjstva treba učiti djecu. Ujedno je to temelj stup na kojem će počivati pravoslavlje u Dalmaciji i način kako sačuvati srpski narod na ovim prostorima, kaže sveštenik Stanko Antić. Nama je cilj ovdje da očuvamo srpski narod, da očuvamo pravoslavlje kod te srpske dječice koja, ako se ne poradi sa njima i ako ih se ne bude privodilo u crkvu, ne samo kroz liturgiju, nego kroz razne aktivnosti, tu dječicu ćemo nažalost izgubiti, ne samo kroz miješane brakove, nego ćemo ih izgubiti tako što će zapravo oni možda postati, ne daj Bože, ateisti i neće zapravo znati koji su njihovi korijeni. Da bi te iste
običaje, da bi tu istu istoriju prenijeli sutra svojoj djeci i da bi ta djeca opet, da tako kažemo, bila u okrilju Srpske pravoslavne crkve, da bi znali zapravo i koje su vjere, ali i koje su nacije. Pored druženja predškolske obaveze, idealna je ovo prilika bila da se ponešto i nauči o istoriji pravoslavne crkve u Dalmaciji. Dok je jednima ovo bio prvi put, drugi su već ranije dolazili u Krku. Ipak utisci koji nose nakon ovog dolaska svima su isti i svi se slažu u jednom. U Krku će opet doći ponovo. Sviđa mi se i otac Stanko nam je govorio o manastiru. Jako je lepo. Ovdje sam došla s društvom i naučili smo dosta o istoriji manastira i tako. Češ doći opet? Naravno. Jako mi se sviđa, prelijepo je. Malo je ledeno, ali... Kaži mi, šta si to danas ovdje naučio? Naučio sam je da je ovo manastir iz 14. vijeka i da je ovdje pravoslavna bogoslovija i da je manastir više puta bio paljen i obnavljan i tek negdje oko 17. vijeka je zadržao ovaj izgled, kako sad izgleda. Bravo, kaži mi, hoćeš opet dolaziti ovdje? Hoću, 100%. Ovogodišnja škola srpskog jezika financirana je od strane Kancelarije za saradnju sa Srbima u regionu kroz projekat udruženja Žena Kosovske doline iz opštine Biskupija. Sela Markovac i Riđane nalaze se na području opštine Biskupija, svega 10 kilometara udaljeni od Knina. Oba sela smeštena su uz reku Kosovčicu, koja nikada ne presušuje i uz koju se proteklih vekova odvijao život. I u Riđanima i u Markovcu danas živi stanovništvo uglavnom starije životne dobi. U selu Markovac na riječici Kosovčici, koja je ujedno i neka vrsta granice između sela Riđane i Markovac, i danas postoje vodenice stare preko 3 ili čak 500 godina. Dok struja nije stigla u ova dalmatinska sela 60. godina prošlog vijeka, vodenice su imale najveći značaj u životu ovdašnjeg stanovništva. Ovo je nekada bilo aktualno recimo dok nije struja došla. Pa ste do 60. godine kad je došla struja, onda bi to malo opalo. Ljudi su nabavljali na struju, mlinove i radili su. Ali ovo je uvijek rentabilnije bilo nego na struju, jer ne pali brašno vodenicava. A ono na struju se kažu da je vruće brašno zapali. Zato je ovo aktualno. Pojedini meni dolaze čak iz Siberića i od Šibenika mi dođe neko ovdje pita da mogu se nešto samnje za kruh. Vodenice su nekada bile zaštićene, a vodeničarstvo danas izumire, u korak sa starijim generacijama koje su čuvale ovu viševjekovnu tradiciju i pravile najkvalitetnije domaće brašno od žita uzgajanog duž čitave Kosovske doline. Vodenice su zaštićene, potpuno bile ranije, ja znam i sad trebalo bi da su zaštićene u slučaju rata, nema struje, nema ništa, gdje samljeti. Posao se sastoji i vidite ovaj vod, što ide dolje, voda. Napravi se ovaj žlijeb, onda dolje ima jedna turbina koja se napravi, jedna osovina krozanje koja ide i gore ima kamen mlin, jedan i drugi, jedan je stoji, jedan se okreće. I kad utera voda u ovu turbinu, ono njega okreće. Okreće i tako da on polako odozgo žito koje se uspe, onaj koš, polako na njega obara i melje ga. Stvara se brašno. Mlin sam sebi obara koliko mu treba. Sve je to nariktano. Kako se okreće, nakon on ima jedno čekalo, pa drmne se, pa drmne, pa žito pane i dolje spustiš ga da bude sitno, lijepo, krušno i tako. Mnoge generacije Markovčana živjele su i odrastale u mlinovima koji su značili život. Zato i danas najbolje pamte ondašnja vremena i život stanovništva koje se baš u ovo selo slivalo sa svih krajeva Dalmacije, kako bi čistim, mirisnim i najfinijim brašnom prehranili svoje višečlane porodice u vrijeme i najtežeg siromaštva. Sva ova sela su bila teška sirotinja, potreba, a mi smo vaje imali pure i kruvo. Vazda imali pure i kruvo, srećo moje. I tako da ja sam ostao bez oca od 7 godina, a moj otac ostao svoga oca od 7 godina i bio od 7 do 22 u najmu u drugoga. Hoće se po mjesec dana čekalo red dok se samelje prije rata, prije drugog svjetskog rata.
i drugog, poslije drugog svjetskog rata, sve do 60. godine. Poslije to opalo, narod je otišao što kuda, vidite, ovaj rat je raščerao sve. Nema ko da radi više. Danas u selu Markovcu i njegovim zaseocima, baš poput većine sela u Dalmaciji, živi uglavnom stanovništvo starije starosne dobi. Perspektiva budućnosti nažalost nije dobra. Dakle, mi svake godine zatvaramo sve više i više domova, a nažalost rađa nam se sve manje i manje djece. Dakle, baš u ovome selu gdje smo sada imamo samo jednu mladu porodicu sa jednim mladim djetetom, a pored toga dakle, imamo još nekih možda 20-ak, 30-ak porodica, odnosno ljudi koji su u kasnim godinama. Dakle, uvijek svome narodu govorim da bez obzira koliko nas ima i u kakvom smo stanju, treba da opstajemo. I crkva naravno tu treba uvijek zadnja da opstane i kada ne bude naroda na ovim prostorima, crkva ipak treba da ovdje stoji i da bude, sveštenik treba da bude zato što prvenstveno treba da svjedočimo onome što je nekada bilo. Ovi grobovi ovdje svjedoče zapravo jednoj bogatoj istoriji ovoga naroda ovdje. Mnogi od nekadašnjih stanovnika Markovca dolaze u letnjem periodu, uglavnom oko praznika Svetoga Ilije, kada ovaj kraj privremeno osjeti dašak prošlog života. Ovdje imamo jedan veliki sajam, dakle u prvu nedelju poslije Svetog Ilije, koji zapravo govori da nas ima mnogo, iako nas trenutno nema ovdje, ali ima mnogo potomaka svih ovih ljudi koji se sada nalaze ovdje. Naravno, važnost je, to jest njihova pomoć je velika i bez njihove pomoći sumnjam da bi se išta i napravilo zapravo na ovim prostorima. Ovdašnji hram Svetog proroka Ilije sagrađen je davne 1790. godine, a smatra se da je u dnu današnjeg pravoslavnog groblja postojao i stari hram iz 1590. godine. U tom starom hramu po predanju su zapaljeni mještani na dan Svetog proroka Ilije. Turci su zapalili hram i ljude u hramu. I od tog dana mještani ovoga sela, i to jest ovih sela koji pripadaju zapravo ovome hramu, ne slave svoju hramovnu slavu baš na dan Svetog proroka Ilije, nego u prvu nedelju po Svetom proroku Iliji. Za razliku od mnogih sela u Dalmaciji, i Riđane i Markovac obiluju vodom i plodnim poljima, ali se, kao i u ostalim selima, iz godine u godinu i ovdje smanjuje broj stanovnika. Oni stariji polako izumiru, a mlađi se ne vraćaju, jer su šansu za bolje život pronašli u Srbiji ili drugim zemljama Evrope. Ako se nešto značajnije ne promijeni, ova sela će uskoro postati sela bez ljudi, u kojima će hram i groblja svjedočiti da je u ovom kosovskom kraju nekada bilo života. Do tada mještani Riđana će prizivati uspomene iz prošlosti kako bi sumornu sadašnjost učinili što podnošljivijom. U Bačkoj Topoli od 7. do 10. septembra održan je 8. festival autorskog filma zemalja Podunavskog regiona ProFest 2017. Specijalno priznanje dodeljeno je i našoj televizijskoj produkciji za reportažu pod nazivom Čuvar like autorke Vaske Radulović. Ovogodišnji festival okupio je blizu 500 učesnika iz svih 14 zemalja Podunavskog regiona. ProFest je prvi put održan pre 8 godina, zahvaljujući viziji Rajka Vulina, vlasnika Trend radija, koji je želeo dokazati i pokazati da je Srbija zemlja multietičnosti, multikulturalnosti, zemlja koju su svetski mediji godinama predstavljali potpuno suprotno. Ovaj festival je krenuo od dve osnovne pretpostavke. U pokušaju da na jednom ovako međunarodnom nivou na koji je organizovan ovaj festival pokušamo da se izborimo protiv jedne takve loše medijske negativne kampanje koliko god mi možemo, a s druge strane iz zbilja istinske potrebe da se o Srbiji priča i kaže istina, da je to zemlja na kojoj se po najvišim svjetskim i evropskim standardima puno više nego u nekim zemljama i Europske unije čak neguju osnovni principi zaštite manjinskih prava, naroda, nacionalnosti, ostalo o tome govori naš Ustav, ako hoćete i život. Pravo učešća na ovom festivalu imaju sve radio i televizijske stanice, nezavisne produkcije koje dostave radove u dve kategorije: radio reportaža i televizijska reportaža na temu lepota različitosti. Ove godine na adresu organizatora reportaže su stigle iz svih 14 zemalja Podunavskog regiona. Od ukupno 187 radova, 125 televizijskih i 62 radijske reportaže.
Ove godine je najbolji kvalitet što se tiče. Konačno su shvatili da je ipak tema ljepota različitosti i da treba da se toj temi posveti. Tako da je ove godine zaista došao veliki broj kvalitetnih radova. Može se slobodno reći da je od 15 televizijskih ostvarenja nominovanih, da su svi zaista dobri i da su samo nijanse u pitanju, mada se naravno tu ističu ove 3 nagrade koje smo mi dodijelili. Odlukom festivalskog žirija prva nagrada u radijskoj selekciji dodeljena je autorki Dušanki Petrović za reportažu Bubamara, Radio Beograda 2, dok je u konkurenciji televizijskog stvaralaštva najbolja bila Milana Majar za reportažu Sruba pameti u produkciji Radio televizije Republike Srpske. Moji heroji su u stvari hrišćani iz Damaska. Dio porodice izbjeglao je i žive u Austriji, a heroj filma, znači glavni junak po meni filma, nosioc radnje je još uvijek u Damasku. I onda sam ja radila film u saradnji sa ekipom iz Sirije. Mislim da sam uspjela da stavim do znanja tom njegovom snagom da hrišćanstvo neće biti istrebljeno i da će da opstane na Bliskom istoku. Specijalno priznanje u kategoriji televizijskih ostvarenja za kvalitet autorskog rada dodeljeno je Vaski Radulović za reportažu Čuvar Like u produkciji Zajedničkog veća opština. Reportaža je nastala tokom potrage za zanimljivim pričama iz Like i otkriva nam život Saše Lukića, koji je svojom ljubavlju prema rodnom kraju, narodnim običajima i tradiciji oživeo slike nekadašnjeg života i postao je najbolji reprezent svog kraja. Specijalna priznanja dodeljena su i autorki Aniko Roži za reportažu Ja sam kao svi drugi RTV Vojvodine i Tatjani Manojlović za reportažu Trag gora u srcu, život u Pečalbi iz produkcije Radio televizije Srbije, te Zoranu Dimovu iz Makedonije za film Svedoštva. Centralna društvena manifestacija u Silašu već godinama unazad je Silašijada, smotra narodnog stvaralaštva, folklora i narodnih običaja. Ove godine održana je 9. septembra, a u lokalnom domu kulture okupio se veliki broj publike, ali i gostiju. Kao i svaki put do sada, pre nastupa folklornih društava održan je defile učesnika koji su uz pesmu prošli selom. Bila je ovo jubilarna 10. Silašijada na koju su domaćini izuzetno ponosni. Sama ideja je zaživjela od našeg koreografa Milana Cvijanovića, koji je želio da se nešto novo događa, da bude drugačije, što niko drugi tu nema u okolini. I u početku je to bilo onako malo klimavo, nije baš išlo, dok je svaki put smo sad sve bolji i bolji, sve veći broj društava, ljudi se odazivaju, zovu nas i nastavljamo dalje. Pored domaćih koji su otvorili manifestaciju igrama iz Srema, na bini su se ređala društva iz Slatine, Belotića, Bobote i Obudovca. Članovi Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Slatine po prvi put su nastupili na Silašijadi, a predstavili su se spletom igara iz Zapadne Slavonije. U Slatini je pododbor obnovljen pre nešto manje od godinu dana, a iako situacija nije idealna, sve češće se u folklorne aktivnosti uključuju i mlađi članovi. Folklorni život nas Srba u Slavoniji jako je slab, odaziv, puno ljudi se boji reći ono što je. Mi što radimo to, radimo iz duše i srca, prvenstveno da se družimo, da skupimo ljude oko sebe i da našu tradiciju njegujemo i dalje. Da ja ne znam, puno tih običaja, nešto znam što mi je baka pokojna prenijela, a želim se time baviti, sviđa mi se to i želim prenijeti nešto možda jednog dana i na svoju djecu, a i da sama naučim i da mi to obogati život. Po prvi put su u Silašu bili članovi Kuda Milić od Mačve iz Belotića, koji su prikazali običaje, pesmu i igru mačvanskog kraja. Vrednosti i stari običaji jednako se čuvaju kako u Slavoniji, tako i u Mačvi. U Mačvi svako selo ima kulturno-umetničko društvo koje baš živi i bori se za to i radi. Što kaže, folklor je jedino okupljanje gdje može da se prikaže nešto što su naši od davnina stari radili i kako se to odrađivalo, ne samo u Mačvi, nego u svim krajima Srbije. Već tradicionalno na Silašijadi se birala i najlepša devojka u narodnoj nošnji, a svoje kandidatkinje predložila su sva društva koja su učestvovala na manifestaciji. Žiri je na kraju odlučio da je najlepša devojka u nošnji članica Kuda Đoko Patković iz Bobote Danijela Toma.
Kada bi pravili listu omiljenog kulinarskog specijaliteta Slavonije i Baranje, u samom vrhu nalazio bi se fiš. Reč je o ribljem specijalitetu zbog kojeg se kotleći često postavljaju u takmičarske pozicije. Nadmetanje u spravljanju fiša postalo je tradicija koja je poprimila i međunarodni karakter. Tako je 8. septembra u Borovu održana 22. međunarodna fišijada, na kojoj se za titulu najboljeg takmičilo čak 38 ekipa. Za razliku od ranijih godina kada je fišijadu organizovalo Borovsko kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić, ovo je već 3. godina za redom kako je organizacija u rukama fudbalskog kluba Sloga. Tako je možda i red jer je kuvanje fiš paprikaša neka vrsta sporta. Možda je ovo najbolja slika, pogledate iza nas, čujemo jednu muziku koja je specifična za Borovo, naš tamburaški orkestar, Dunavske zore, prijatelji koji dolaze, sponzori koji prepoznaju ovu, jedna opuštena i lagodna atmosfera, evo, znači svi smo mi jednaki na ovome i svi jednostavno smo došli da damo sebi jedan način oduška u ovome i da uživamo u današnjem danu, evo koliko je to moguće i na neki način neko želi da se dokaže da kuva možda bolji fiš od drugoga, ali sve to protekne u jednom sportskom, jednom prijateljskom ozračju i to se završi evo kao i dosadašnjih godina uz jedno druženje i pesmu i igru unutar naših šatora. Bilo je i gostiju, sve njih u Borovo je dovela želja za druženjem i sklapanjem novih prijateljstava. Došli smo tu u Borovo na fišijadu, da malo eto se družimo i da čisto da učestvujemo u tom delici. Evo kuvamo i fiš takmičarski, nije bitna pobjeda, bitno je druženje, bitno je da se družimo svi skupa i bitno je da se stvaraju prijateljstva i tako. Nije nam prvi put da smo ovdje, stari smo prijatelji, a inače se bavimo i organizacijom manifestacije, jedno je Škembe, gdje dolaze mnogi ovi prijatelji koji danas ovdje kuvaju, dolaze kod nas u Bačku Palanku. Malo se pokušavamo da snalazimo, pošto mi kuvamo kod nas i čorbu i paprikaš, a ovo je nešto između čorbe i paprikaša, jednostavno nešto što mi idemo, ili je tanja čorba ili je gušća čorba, sad je nešto između, pa se snalazimo i vidi se i po znoje. O tome ko je skuvao najbolji fiš odlučivao je tročlani ocjenjivački žiri na čelu sa Lazarom Radigovićem. Za one koji ne znaju, predsjednik žirija je objasnio kako dolaze do pobednika. Ne probaju se svi. Kad vidimo da je riba raskuvana, tu nemamo šta probavati. To više nije za ocene. Koji se secavo izbila voda gor, to isto nije za ocenu. Gustina, previše slan, to se ne ocenjuje, to nije to. Ide se na uži krug. I kad dođemo do 5 kotlića, onda baš idemo i po 10 puta se vraćamo, probavamo, tako da dođemo do 3 najbolje. I ovogodišnja fišijada održana je u okviru opštinske manifestacije Dani Borova 2017. pod generalnim pokroviteljstvom opštine Borovo. Poštovani gledaoci, bilo je to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju Hronike Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Ponovo nas gledajte za 14 dana. Hvala na pažnji i doviđenja.